Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir dalam kegiatan tadarus pada kali ini. Sholawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mande-mande Bapak Ibu peserta tadarus yang dimuliakan Allah, marilah kita lanjutkan acara tadarus kita pada pagi hari ini dengan membaca surat An-Naml juz 20 ya, juz 20 surat An-Naml ayat 56 halaman 382. Ya. Untuk kesempatan pertama kita persilakan kepada Ibu Zurniati dengan membaca Al-Fatihah terlebih dahulu. Silakan Bu. Ya, terima kasih Mbak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء
به فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. Dua halaman Dua langsung halaman, Bro. deh. Banyak ntar orang enggak? Sepi. Kita sedikit. أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين
innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'us summud du'a idza wallaw mudbirin wa ma Summat. Hah? Bukan sumut ya, tapi sumat. Jadi salah baca mimnya. Coba ulang lagi deh, Mas. Yang terus Ulang dari wala aja, summat. wala tusmi'u summat. Tadi kebacanya sumut soalnya. Wala tusmi'us summad du'a idza wallaw mudbirin wa ma anta bihadil ummi an dalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatam minal ardi tukallimuhum lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina in annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun wa yawma nahsyuru min kulli ummatin fawjam mimman yukadzibu bi ayatina bisa yukadzibu ya Mande? Ya Bu Mimmai, dari mimmai mande. Mimmai. Mimmai yukadzibu bi ayatina fahum yuzaun. Hatta idza ja'u qala akadzabtum bi ayati wa lam tuhitu biha walam tuhitu biha ilman ammadha kuntum ta'lamun. Kebalik. Ta'malun bukan Hah? ta'lamun. Ta'malun bukan ta'lamun. Kebalik. Ya astagfirullah. Ya. Bisa di amma itu bisa. Ya, boleh amma aja. Ammadha kuntum ta'malun. Wa waqa'al qawlu 'alaihim bima zalamu fahum la yantiqun. Alam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi wan nahara mubsira inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Wa yawma yunfakhu fis suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardh wa man fil ardi illa man syaa Allah
وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. Coba ulang lagi, Mandi. Wataral jiba, bukan wataral jilba ya. Lamnya udah diambil sama ro tadi, lam mati. Coba ulang lagi, Mandi. Yang mana tuh? Ulang dari awal deh, watarol. Watara jiba. Mm-mm. Wataral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Sunnallahi alladhi atqana kulla shay'in innahu khabirum bima taf'alun. Man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد رب هذه أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي Coba ulang dari wa'an itu balik وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ نتلو عليك من نبأ موسى
فرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه Fa-nya jangan tertahan. Faltaqatahu. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم
رغاء إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين Astagfirullah. Apa tuh? Petir. Astagfirullah. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذين من عدوه على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم
Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna zahiran lil mujrimin. فأصبح من المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Saya satu halaman selanjutnya ya, satu halaman ya. saja lagi ya. Ya, Bu, itu ya. Kita udah banyak. Udah banyak ya. Walamma tawajjaha tilqa'a madyana qala 'asa rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil walamma warada ma'a madyana wajada alaihi ummatan minan nasi yasqun wa wajada min dunihim imra'ataini tazudan qala ma khatabukuma qalata la nasqi hatta yusdira ri'a'u wa abuna shaykhun kabir fasaqa lahuma thumma tawalla ila dhilli faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir فجاءته إحداهما تمشي على استحياء
قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأخر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي Jangan dipanjangkan, Pak. Ihdab langsung ya. Oh ya, ulang dari mana, Bu? Ulang dari qala lagi deh. Qala inni uridu an ankihaka ihda Kan annya jangan tertahan, ada ngomong di situ. Ya. Qala inni uridu an unkihaka ihda binatayya hataini ala an ta'jurani samaniya hijaj ya. Ala anta ajurani samaniya hijaj fa'in atmamta ashram famin indik wa ma uridu an asukka alaika satajiduni insya'allahu minas sholihin. Qala zalika baini wa bainak ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayhi. Wallahu ala ma naqulu wakil. Falamma qada Musal ajala wa sara bi ahlihi anasa min janibit turi nara. Qala li ahlihim kusu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tasqalun. Falamma ataha nudiya min syati'il wadil aiman. Tidak panjang mannya ya kalau mau berhenti. Min syati'il wadil aimani fil buqatil mubarakati minas syajarati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin.
wa an alqi asaq falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa aqbil wa la takhaf innaka minal aminin. Usluk yadaka fi jaybika takhruja bayda'a min ghairi su'in watmum ilaika janahaka minar rahbi fadhanika burhanan. Panjang kan ya Bu, adik burhanan. Nah, kan panjang. Ulang dari pada. Fadhanika burhanani mir rabbika ila fir'auna wa mala'i innahum kanu qauman fasiqin. Qala rabbi inni qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun wa akhi Harun huwa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma'iya rid Dalnya dikolok-kolokkan ya rida dipantulan. Fa arsilhu ma'iya rid yusaddiquni inni akhafu an yukadzibun. Qala sanasuddu adudaka bi akhika wa naj'alu lakuma sultanan fala yasiluna ilaikuma bi ayatina antuma wa manit taba'akumal ghalibun. Falamma ja'ahum Musa bi ayatina bayyinatin qalu ma hadha illa sihrun muftarun wa ma sami'na bihadza fi abainal awwalin. Wa qala Musa rabbi a'lamu biman ja'a bil huda min 'indihi wa man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudh dhalimun. Wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi fa awqid li ya hamanu 'ala at-tini faj'alni sarhan la'alli attali'u
إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر من بعد ما أهلكنا Hilang. Iya, Bu. Sinyalnya Sinyalnya. kali. Sinyalnya kali, Bu. Ya, Iya kayaknya. cuma satu baris. Ayat berapa tadi? Tinggal satu baris lagi, Bu. Paling bawah. 23. 23. 43. 43. 43. Ya, aku aja nulisinnya. Walaqad atayna Musa al-kitaba min ba'di ma ahlakna al-quruna al-ula basaira lin-nas. الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. Ya, sambung Bu Erni Yunus. Wa ma kunta bijanibil qalbi iz qadayna ila Musal amra wa ma kunta minasyahidin walakinna ansha'na quruna fatatawala alaihimul umur wa ma kunta sawiyan fi ahli madyana tatlu alaihim ayatina madyana tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin wa ma kunta bijanibit turi iz nadaina walakir rahmatan mir rabbika litunzira qauman ma atahum qablika la'allahum yatazakkarun
walaula tusibahum musibatum bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasul. Kalau mau matikan jangan dimatikan lamnya ya. Mau berhenti Ya, Rasulah. Dari mana tadi ya, Bun? Fayaqulu. Ulang dari Rabbana deh, Rabbana. Ulang aja, langsungin aja. Rabbana laula arsalta ilaina rasulau fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Falamma ja'ahumul haqqu min indina qalu laula min indina qalu laula utiya mislama utiya Musa awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sihrani tazahara wa qalu inna bikullin kafirun qul fa'tu bi kitabim min indillahi huwa ahda minhuma attabi'hu in kuntum shadiqin. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi huda adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumaz zalimin. Iya. Walaqad Udah. Ya, Bu Erni tadi Oni menelepon aku tapi nggak bisa mengangkat. Ada apa? Coba tanyain deh. Mungkin dia mau masuk nggak paham kali. Oni, ya dia udah dua kali kan telepon tapi nggak bisa mengangkat kan kalau nggak ya, enggak apa-apa. Iya. Tuh, nelpon lagi dia tuh. Iya, Erni izin ya Bu, nanti dimatiin aja. Tolak, oke. Ya Bu, izin semuanya. Coba tanyain ada apa gitu. Nggak bisa guru main ngelayanin soalnya lagi ngajar gitu. Iya, ya oke. Ya Bu, ya sampai Bu Iis. Walaqad wasalna lahumul qawla. Bu, jangan cepat-cepat ya Bu. Walaqad wasal tasdid shotnya ya Bu. Walaqad wasalna lahum. Belum Bu, tekan tasdidnya. Walaqad. Kalau Ibu walaqad wasalna, wasal ditahan dulu tasdidnya ya. Walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatazakkarun. Gitu. Allazina atainahumul kitaba min qablihi hum bihi yu'minun. Wa iza yutla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu
innahul haqqu min rabbina inna kunna min qablihi muslimin. Ulaika yu'tawna ajrahum marrataini bima sabaru wa yadra'una bil hasanah. Jangan dipanjangkan nahnya. Hasanah. Nah, itu kan ada tanda panjang nahnya panjang ya. Jadi lepas saja. Ulang dari wa yadra'u diteruskan. Wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa Bu, Ibu. Sinnya ditahan ya, Bu. Setiap huruf yang bertasdidu ada penahanannya ya, Bu ya. Bil hasanati sayyi'ata. Itu, coba lagi deh. Wa yadra'u ulang. wa yadra'una bil hasanati sayyi'ata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa iza sami'u law wa iza sami'u lagwa a'radu anhu wa qalu lana a'maluna a'maluna wa lakum a'malukum salamun alaikum la tabtaghi La nab, bukan tak ya. La nab. la nabtaghi jahilin. La nabtaghil. Mati lam di depannya. Coba lagi. La nabtaghil jahilin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa qalu inna tabi'il huda ma'akanu takhattaf min ardina awalam numakkin lahum haraman amina yujba. Jangan amina Ibu, langsung didengungkan ya, kan langsung kayak ya. Haraman aminai. Ya, itu dengung ya. Awalam numakkin lahum haraman aminai yujba ilaihi samaratu kulli syai'ir rizqum min ladunna Miladunna panjang nanya. rizqum min ladunna walakinna akasaruhum la ya'. Kalau kaf kecil itu nggak boleh dipantulkan ya Bu, cuma ada hamasnya ya. Walakinna jangan ak. Kalau ak itu dipantulkan namanya ya, tidak huruf qalah itu huruf kaf kecil. Coba lagi walakinna aktsarahum
walakinna aktsarahum la ya'lamun. Masih mantul Ibu ya, jangan Masih. tapi ak. Cuman hamas itu maksudnya nafas kita berbunyi itu aja gitu. Ada hawa gitu, nafas gitu. Ak, jangan ak. Nah, kalau ak itu kafnya yang Ibu matikan ya. Matinya ya mantul gitu maksudnya. Ak. Coba lagi. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ya, masih belum merubah. Bisa dilatih-latih ya, Bu. Ak, jangan ak. Kalau ak itu kaf yang mantul. Ak itu cuma apa tuh? Nafas kita aja yang berbunyi apa tuh? Maksudnya hamasnya gitu. Hamasnya itu udara gitu. Ak. Jadi udara aja yang berbunyi, jangan kafnya dipantulkan ya. Kalau kafnya dipantulkan jadi kalau dia, soalnya kaf kecil itu bukan huruf kalau yang kalau itu huruf kaf besar ya. Jadi ak gitu, jangan ak. Aktsarahum la ya'lamun. Wa kam ahlakna min qaryatin batirat ma'isyataha fatilka masakinuhum lam tuskan min ba'dihim illa qalila wa kunna nahnu Panjang. wa kunna nahnu warithin wa ma kana rabbuka muhlikal qura hatta yab'atha hatta yab'atha fi ummiha rasula hatta yab'atha fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa Jangan diseret ya Bu, jangan mulikil. Nah, panjang kilnya langsung dimatikan kalau mulikil. wa ma kunna muhlikil qura illa ahluha zalim. Ya. Apa sih Bu? Yang nomor 9 nggak ada ya? Nomor 9 siapa sih? Oh, Erdawati. Ya, silakan Ibu. Wa ma utitum min Panjang Bu. Kan udah dibilangin ya. Tanda damah itu kalau di depannya mati waw dipanjangkan, tanda kasrah kalau mati ya dipanjangkan. Nah, itu yang kan Ibu diterapkannya, diperhatikan ya. Wa ma uti itu panjang semua itu Bu, empat-empatnya ya. Coba lagi. wa ma utitum min syai'in famata'ul hayati dunya. Ditahan ya, ada tasdidnya. Ulang dari famata. Famata'ul hayat. Panjang Ibu. Ya, diperhatikan ya, kan udah dibilangin kemarin kan ya, famata. Kenapa tanya panjang? Karena ta itu ada alifnya sesudah ta kan? Itu panjang. Yang baris di atas itu memang memanjangkannya, atau baris di atas ada alif atau baris di atasnya tegak. Ya. Coba lagi dari famata, panjangkan tanya. Famata'ul hayati dunya wa zinatuhum. Famata'ul hayatid
Nah, ditahan karena ada tasdid di depannya. Jangan tidun aja, dunya. Famata'ul hayatid dunya wa zinatuha. Ya. Wa ma indallahi khairu wa abqa. Afala ta'qilun. Qi, jangan ki, jangan ki ya, Qi. tapi qi. Ya, qilun, huruf qaf tebal ya. Afala ta'qilun. Afaman wa'adnahu wa'dan hasanan fahum lakihi kaman. Bukan fahum ya, fahula. Fahuwa lakihi kaman Qafnya mata. lagi Ibu, qaf besar itu tetap tebal ya, walaupun kasrah ya, tetap bacanya tebal, tapi enggak setebal baris atau baris di atas atau baris depan. Tapi tetap tebal, jangan dibaca qaf kecil ya. Fahuwa laqi, jangan ki, tapi ya ki. Fahuwa laqihi La-nya dipanjangkan kaman. dulu, Bu. La-nya dipanjangkan dulu. Fahuwa laqi. Fahuwa laqihi kaman mata. Nahu mata al hayati dunya. Ibu, kenapa setiap tasdidnya nggak ditahan-tahan ya? Setiap huruf yang bertasdid ditahan. Kamam itu dengung ya. Kamamat. Nah, ditahan. Tanya kan tasdid. Mata'nahu mata'al hayatid. Nah, setiap huruf yang bertasdid itu ditekan dan ditahan sebentar ya, Bu. Cuma lagi dari kamam. Kamam mata nahu. Nggak berubah. Jangan mata aja, mata ditahan setiap huruf yang bertasdid. Kamam mata nahu mata Nanya panjang. hayat. Oh, nanya itu kan harakatnya tegak itu. Kenapa nggak dipanjangin? Kamam mata nahu. Mata lagi. Mata. Mat ditahan dulu. Setiap huruf yang bertasdid. Kamam mata. Nahu mata. Kamam mata nahu mata al hayati dunya. Tidun. Kenapa tidun lagi itu dalnya kan tasdid itu. Mata panjang. Mata al hayatid. Ditahan, Bu, ditahan ya. Setiap huruf yang bertasdid itu ditahan dulu, jangan langsung tidun. Kalau tidun nggak ada tasdidnya, Ibu, ya. Makanya ditahan. Tasdid itu sama dengan hurufnya double, Ibu, gitu. Hurufnya double. Jadi Ibu ditahan dulu, jangan tidun aja, sama juga dengan nomor 1 gitu. Ulang dari mata al hayatid dunya. Mata al hayati dunya summa huwa yaumal qiyamah. Ya itu kan panjang, kan ada alif, kan saya udah bilang baris di atas itu. Baris di atas itu kalau ada alif dipanjangkan. Ulang lagi, Bu. Mata al hayati dunya summa huwa yaumal qiyamah. Nah, ki lagi, jangan ki lagi, ki. Summa huwa wanya enggak panjang ya, Bu. Summa huwa yaumal Wanya jangan ditahan. Wanya kan tidak tanda panjang.
summa huwa yaumal Panjang lagi. qiyamah. Jangan huwa, ya wanya kan tidak ada tanda panjang. Kenapa ditahan di situ? Summa huwa Summa huwa yaumal qiyamah. Summa huwa yauma qiyamati Bu. Ibu minal Yaumal kan ada lam mati du ditahan juga. Yaumal yaumal qiyamati minal muhdharin. Wa Kenapa? Bu? Kenapa kiamatim memang mimnya ada tasdid? Kenapa ditekankan mim? Tidak ada tasdid di mim ya. Yaumal qiyamati minal muhdharin. Yaumal qiyamati minal muhdharin. Wa yauma yunadihim Panjang fayaqul. Bu. Ibu kadang-kadang kurang paham ya yang saya bilang. Setiap kasrah di depannya ya mati panjangkan. Setiap domah waw mati di depannya panjangkan. Setiap fathah ada alif panjangkan. Nah, itu yang ibu harus ditelaten ibu ya pelan-pelan. Nah, dengarin apa yang saya bilangin. Ya. Wa yauma yuna. Itu ya. Ya. Wa yauma yunadi kan panjang dinya. Kenapa nggak ibu panjangin? Wa yauma yunadihim fayaqulu abna suraka. Apa yang mati itu? Bukan aba, itu titiknya dua bukan ba ya. Fayaqulu aina syuraka. Fayaqulu aina syuraka iyallazina kuntum taz'amun. Ya, i-nya jangan dipanjangkan Bu, karena ya-nya ada harakatnya tidak mati ya, tidak dipanjangkan i-nya. I itu boleh dipanjangkan kalau di depannya ya-nya mati. Ya-nya kan ada fathahnya. Aina syuraka iyal. Aina syuraka iyallazina kuntum. Bu, K-nya dipanjangkan lagi, tapi I-nya jangan ditahan. Jangan ditahan. Syuraka iyal. Jangan iyal. Kalau iyal panjang itu namanya. Fayaqulu ayya suraka Ayal lagi ya. Bukan Bu, fayaqulu ayal aina syuraka. Fayaqulu aina syuraka iyallazina kuntum tar'amun. Ya, iyalladzi yang itu Bu, dengarlah sayang dulu sebentar ya Bu ya. Iyalladzi-nya itu yang panjang tapi i-nya jangan. Syuraka iyalladzi. Azinya itu yang dipanjangkan, jangan i-nya. Kalau i-nya tidak panjang karena ya-nya tidak mati. Paham kan Ibu? Dengarin ya, syuraka iyalladzina kuntum taz'un. Suraka iyallazina kuntum taz'umun. Ya. Qalallazina haqqa alaihim Ditahan lagi. Haqqa. Emang ada tanda panjang qa di situ. Kenapa Ibu tahan?
Berusahalah tidak memanjangkan huruf yang tidak ada panjangnya. Kan udah dibilang baris atas tuh boleh panjang kalau ada alif sesudah baris di atas. Atau baris di atasnya tegak gitu. Dua itu doang yang boleh dipanjangkan k-nya huruf itu gitu ya kalau baris di atas. Baris di bawah juga dua. Ya mati sesudah kasroh atau kasrohnya tegak. Domah juga begitu. Waw mati sesudah domah atau domahnya kebalik. Itu dua itu doang gitu yang boleh panjangan gitu kan. Ibu tuh Bu harus ingat-ingat gitu. Jangan asal memanjangkan huruf yang tidak ada panjangnya jadinya salah terus ke ibu. Karena ibu nggak berubah yang saya bilangin. Ya, coba lagi yang mana tadi lagi Bu? Ya, ulang dari aku. Qolal lazina Bu. Baru aja dulu udah salah. Qalal kan ada alifnya. Kenapa nggak dipanjangin? Qalal ladzina haqqa alaihimul Qolal lazina haqqa alaihimul qawlu rabbana haula'il ladzina aghwainahum kama ghawwaina. Jangan gaw, nggak ada tasdid waw Bu. Gawai, jangan gaw ya. Kalau gaw Ibu tasdidkan gitu, nggak ada penekanan gain ke waw gitu ya. Kama gawaina. kama kama gawaina Ya. tabarra'na ilaika ma kanu iyana ya'budun Nah, gitu. Kan bagus tuh. wa Terus. qila ad'u suraka Panjang Bu. Bu, ungunya panjang karena ada waw mati itu. wa qila ad'u surakaakum fad'uhum falama yastajibu. Bukan fada'u, lu Bu, fada'au ya. Fathah ainnya dan bukan dhamma ya. Ulang lagi dari fada'auhum. Fada'auhum falam yastajibu lahum. Bunya panjang. Ulang dari falam. Falamma yastajibu. Falam mana namanya dikasih lagi harakatnya kan udah ada harakat mati di situ. Falam yastajibu lahum. Bunya panjangin kan Ibu. Kayak suruh ulang karena bunya disuruh panjangin. Nah, masih tidak dipanjangin lagi ya salah lagi dong. Falam yastajibu lahum itu kan dhamma mati waw. Kenapa nggak dipanjangin lagi? Falam yastajibu lahum. Gitu. Falam yastajibu lahum. Nah, nggak panjang lagi ya. Ibu ulang udah benar tadi udah ulang lagi malah salah lagi. Kan udah berhenti di sini. Kenapa diulang lagi ke atas? Panjangkan bunya coba ulang sekali lagi. Falam yastajibu lahum. Ya, teruskan. Wara'aul azab. Ibu, jangan wara'aul ya. Wow, itu dilenturkan bacanya. Wara'aul. Jangan wara'aul. Jadi alif dua-duanya Ibu baca itu. Coba lagi. Wara'aul azab. Jangan aul lagi. Wara'aul. Wul, wow. Wara'aul azab.
Masih ya Bu, dilatih-latih ya Bu, jangan wara. Jangan wara'aul dilenturkan. wara'aul azab lau annahum kanu yahtadun wa yawma yunadihim fayaqulu maza ajabtum maza ajabatumul mursalin famiyat fa'amiyat alaihimul anba'u yawma idzin. Bu, jangan dibaca an ya Bu, tapi itu nama hukumnya iqlab ditekan ke mim karena makanya dikasih ada mim kecil di situ. Jadi menekannya ke mim ambia dan berdengung. Ambi'u Anba'u. ambi Bu, Ibu coba ulang dari awal deh. Fa'amiyat alaihimul amba'u fa'amiyat alaihimul amba'u yawma idzin fahum la yat fahum la yat fahum la yatasya'alun. Jangan ya tasa tipiskan ya tasa alun sin ya jangan shin dibaca. Fahum la yatasya'alun. Jangan tasya Bu, tasa Ibu. Jangan ya tasya tapi ya tasa s. Ya tasa tipiskan. Yatasya'alun. Mati shin Ibu baca, bukan shin itu sin tipis. Ya tasa tipiskan ya tasa alun. Yatasa'alun. Nah, gitu. Fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa'asa Ya, wa Bu. Jangan pelan-pelan ya, Bu. Wa amila so. Jangan wa amila tidak ada tasdidnya di sod ya. Wa amila so. Coba ulang dari wa amila. sholihan Jangan ditekan Ibu. Jangan ditekan Ibu kan wa amila so. Wa amila so. wa amila sholihan fa'asa an yakuna minal muflihin wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtarun wa Dimatikan wa. yakhtaru Bu, berhenti ya, Bu. Wa matikan rohnya dan tebalkan. wa yakhtar Jangan ditebalkan tanya ya. Wa yakhtar. Yang tebal roh. Ta tipiskan. wa yakhtar Masih tebal ya. Jangan kok. Maka lahumul khiyarah. Ya. Subhanallahi wa ta'ala amma yusrikun. Amma kenapa nggak dipanjangkan? Ada alif kan tuh. Amma panjang manya. Ulang dari wa ta'ala. Ta'ala amma Lanya panjang. Ma-nya panjang, la-nya lagi yang nggak dipanjang.
amma yusrikun. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinu Ma wa tukin. Tadi mana? ma tukinum Bo, suduruhum bo. wa ma yu'linun. Matukin dengung tasdid dan berdengung nun tasdid, ditekan dan ditahan. Ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Wa huwallahu la ilaha illa huwa. La-nya panjang, Bu. Illahu. Wawnya kalau tidak mati, kalau kita berwakaf dimatikan ya. Kalau tidak ada tanda panjang itu. Kalau kita matikan, wawnya tidak panjang, dimatikan ya. Illahu. Dipanjangkan hu-nya karena wawnya kita matikan. Jangan dibaca huwa ya. Wa huwallahu la ilaha illahu. Illahu. Panjangkan la-nya. Illahu. Panjang la, panjang hu ya. La ilaha illahu. Lahu hamdu fil ula wal akhirah. Walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Ya. Andung. Andung nggak ada? Ada. Silakan Andung. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumul lail laila sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahum ghairullah ya'tikum bidhiya afala tasma'un. Qul ara'aytum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamati man ilahum ghairullah. Ya, ilahun harus jelas tanwinnya itu namanya izhar ya, jangan hung. Ilahun ghai, jangan tertahan di situ. Ilahun ghairullahi ya'tikum bilailin taskununa fi. Ulang lagi. Ya, dipanjangkan lagi. Dari mana Andung ulang ya? Ya'tikum bilailin taskununa fi afala tubsirun. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar wan nahara litaskunu fihi walitabtaghu min fadli
Jangan mantul botnya. Walitabtaghu min fadl. Mengalir tapi jangan mantul ya. walitabtaghu min fadlihi Masih mantul. wala'allakum apa? Masih mantul dong. Jangan fadl. Kalau diputus mantul dia mengalir bukan putus ya. Walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Min fadl. Bunyinya di dalam aja, jangan min fadlin. Itu mantul karena andung diputus ya, dilepas maksudnya, jangan dilepas. Walitabtaghu min fadlihi tebal di dalam dan mengalir gitu, jangan diputus. Kalau dilepas yang mantul dia. Fadl. Jangan fadl. Ulang lagi dari walitab. Walitabtaghu min fadlihi wala'allakum tashkurun. Wa yawma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladzina kuntum taz'umun. Wa naza'na min kulli ummatin syahidan faqulna hatu burhanakum fa'alimu annal haqqa lillahi wa dhalla anhum. Jangan dipaksakan suara kalau udah habis ya. Annal haqqa lillah. Boleh berarti di situ. Kenapa harus dipaksakan juga? Ulang dari fa'alimu. Dari fa'alimu deh. Fa'alimu annal haqqa lillahi wa dhallahum ma kanu yaftarun. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi Jangan tertahan dia. Jangan wa atainahu. U-nya jangan tertahan. Ulang lagi dari wa ataina. Dari mana? Wa anahu. Wa ataina. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu. Nah, itu hu yang panjang satu lagi itu tadi ya. Waw, dhamma mati waw atau dhamma kebalik. Panjangkanlah, itu dhamma kebalikan. Inna mafatihahu. Inna mafatihahu latanu ubil usbati uli. U-nya tidak panjang ya. Iya ya, U-nya tidak berpanjang. Latanu ubil uswati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah. Harusnya qaumuh gitu tadi berarti, jangan la taqrah ya. Tadi ya qaumuh udah sayut suaranya masih disambung. Kalau memang udah sayup dimatikan aja lah, diberhentikan ya. Ulang dari idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farih. Innallaha la yuhibbul farihin. Wabtaghi fima tidak tertahan ngerinya, nggak panjang. Wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah. Atakallahu
daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Ya. Selanjutnya Yurisman. Mana tadi ada orangnya? Keluar ya? Ya, kalau keluar Ibu Kurnia Hanafi, silakan. Qala innama utituhu ala ilmin indi awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu. Jangan mau ya Bu, tapi man. Ya Bu, man ya. Jangan man huruf di izhar itu ya. Man huwa harus jelas nun matinya kalau diizharkan itu ya. Ulang dari minal quru. Minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Nah, kalau an-nya itu dengung ya Bu ya. Jangan menekan nun tapi disamarkan ke zal. Karena itu hukum ikhfa hakiki ya. Wala yus'alu an jangan menekan nun tapi disamarkan ke zal. Coba lagi Bu. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Wa kharaja ala qaumihi fi zinatih qala allazina yuridunal hayatad dunya ya laita lana mislama utiya Ulang dari ya laitalana. Ya laita lana mislama utiya Qarun. Lanjutkan Bu. Ma utiya. Nggak boleh berhenti di situ ya Bu. Ma utiya Qarun innahu lazu hadzin azim. Win tahan dulu ada gua tasdid. Ulang dari innahu. Innahu lazu hadzin azim. Nah, zinnya itu izhar nggak boleh tertahan. Azim nggak boleh itu ya. Lazu hadzin azim. Jelas dan tidak tertahan. Innahu ulang dari innahu. Innahu lazu hadzin azim. Ya. Wa qala allazina utul ilma wailakum thawabullahi khairul liman aman. Nah, itu Ibu keseringan ya, limang nggak ada huruf di depannya huruf apa? Huruf hamzah ya, atau alif. Alif itu kalau udah ada harakatnya namanya hamzah. Itu kan hamzah itu huruf izhar, hamzah, ain, ha, ghain, kha. Jangan didengungkan di huruf izhar di depannya apabila nun mati ya.
Liman harus jelas. Ulang dari sawabullah. Dari sawabullah. Sawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wala yulaqaha illa wala yulaqaha illa dhabirun. Tebalkan sodnya sabirun. Wala yulaqaha illa sabirun. Ya. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Wama kana lahu min fi Fama kana lahu min fi'atin A-nya enggak panjang. Jangan tertahan di A-nya, tidak panjang kan A-nya. Min fi'atin yansurunahu min dunillah. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin wa asbahal ladzina kecil ya Bu. Wa asbahal, jangan bahal, bahal ha kecil. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna waika annawah. Ya. Durang lari waikaan aja. Waika annawah yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Laula amanna Allahu alaina la khasafa bina waika annahu la yuflihul kafirun. Ya, hanya jangan lihul. Nah, itu ibu harus dibeda-bedakan. H kecil di tengah-tengah tenggorokan beda dengan H besar. Waika annahu la yuflihul. Ya, jangan disamakan H besar dan H kecil, artinya nanti juga berbeda ya. Waika annahu la yuflihul kafirun. Tilkat darul akhiratu. Tilkat da kan ada alif di depannya tuh. Tilkat darul akhiratu. Tilkat darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Man jaa bil hasanati falahu khairun minha wa man jaa bis sayyiati fala yujzal ladzina amilus sayyiati
sayyiati illa ma kanu ya'malun. Ya. Bu Minda. Masih ada Bu Minda? Belum pada baca, udah pada keluar. Asbi bisa baca nggak, Asbi? Bu Mindanya ada tuh, Bu. Ada, Bu Minda, silakan Bu Minda. Unmute. Bu Minda ada. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Dunya jangan tertahan ya Bu. Laradduka ila ma'ad. Laradduka ila ma'ad. Kul Rabbi. Bu, Ibu, nah, jangan dimatikan lam, langsung ke ro ya, lamnya hilangkan. Rabbi. Qur Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalim mubin. Wa ma kunta tarju an yulqa. Itu dengung ya, ke hidung, ditarik ke hidung. Wa ma kunta tarju Wa ma kunta tarju ayyulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik. Ulang dari illa. Ulang dari illa. Illa rahmatan mir Bu Minda, jangan matan ya, matam kan ada mim tasdid di depannya. Walaupun mimnya tidak tasdid tetap matam bacanya, jangan matan ya. Jangan diizharkan tapi di-ram digunakan. Illa rahmatan mir rabbik. Teruskan ya, nggak ada wakaf di situ, nggak ada wakaf, ulang diteruskan. Illa rahmatan mir rabbika fala takunanna zahiran. Kenapa za dipanjangkan? Fala takunanna zahidihinya panjangkan. Fala takunanna zahiran lil kafirin wala yasuddunaka an ayatillahi ba'da iz unzilat ilaik wad'u Id'un aja. Tidak boleh diteruskan ya, kan nggak ada wakaf di situ ya. Diulang dari belakang sedikit. Unzilat ilaika wad'u ila rabbik. Ya, wad'u ain ya, jangan wad'u, dari kata ain amzah samar kayaknya itu. Wad'u ila a'i'u di tengah-tengah tenggorokan. Wad'u ila tidak panjangnya. Wad'u ila rabbika wala takunanna
Wala takunan didengungkan. Ada Ya. nun gunnah di situ. Ya. Wad'u ila rabbika wala takunanna minal musyrikin. Wala tad'u ma'allahi ila. Nunnya panjang. Kenapa Nunnya kita tidak panjang. tidak ada panjangnya? Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Ya, ilahan, ha besar dan juga jangan tertahan. Ilahan akhar. Ilahan akhar. La ilaha illa huwa Nggak kullu. boleh dua, dimatikan wawunya. Ya. La ilaha illahu kullu syai'in halik. Untuk Bu Minda ya, kalau setiap nun mati atau huruf yang bertanwin ya, berbaris dua itu namanya tanwin ya, baris dua di atas, di bawah, di depan gitu ya, atau domatain gitu ya. Itu ada depannya ha. Ha itu huruf izhar. Jangan tertahan di situ ya. Kullu syai'in ha. In ha. Udah lepas baca in langsung ke ha. Jangan in kayak dengung kedengarannya gitu. Kullu syai'in halikum illa wajhah. Nah gitu ya. Setiap tanwin ketemu ha atau ketemu alif atau amzah itu nggak boleh ditahan-tahan ya. Kayak kun tadi barusan halikun illa wajah, tapi barusan kun tidak dilamakan ya. Harus Ya. sering-sering mengingat-ingat tajwid ya, kan udah diajarin kan, cuman mungkin karena ibu udah lama juga nggak masuk karena pergi haji ya. Ya silakan Bu langsung. Lahul hukmu wa ilaihi Jangan lahul huk. Ibu Minda, jangan lahul huk. Jadi ha besar sama ha kecil sama aja Bu Minda. Lahul tuh ha besar, huk ha kecil, dibedakan ya. Soalnya makhrij hurufnya juga beda ya. Ha besar itu makhrijnya di pangkal tenggorokan, kalau ha kecil di tengah tenggorokan. Jadi beda ya. Lahul huk. lahul huk. Ya, gitu Bu. Ya, iya benar. Terus. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu Jangan aha lagi. Aha. Tepatlah baca huruf. Ahasiban. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yu'minun. Dua harkat aja nanya, jangan berlebihan ya, janggal kedengarannya. Ya. Ayyakulu amanna wahum, jangan amanna wahum, kelebihan jadi janggal juga kedengarannya ya. Dua ketokan aja panjang yang dua harkat mata bing itu. Ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Walaqad fatannal Dal itu huruf qalqalah apabila mati ya. Walaqad
fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina Ya. fa Falayang, jangan ulang lagi. Min qablihim itu tidak dengung ya. Kalau mim ketemu fa tidak dengung. Kalau nun ketemu fa baru dengung ya. Mim itu cuma dua aja yang bisa didengungkan mim mati itu mim bertemu mim dan mim bertemu ba. Dua itu doang yang boleh didengungkan apabila mim yang mati ya. Kalau nun yang mati banyak yang didengungkan daripada yang nggak didengungkan. Ya. Ingat-ingat kalau mim itu mati boleh didengungkan kalau mim bertemu mim dan mim bertemu ba doang ya. Selebihnya harus dipercepat berhentinya mati mimnya harus dipercepat mengangkatnya. Jangan lama-lama. ya. Walaqad fatanna alladzina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladzina sadaqu wa laya'lamannal kadzibin. Ya. Hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna sa'ama. Ayas biquna. Ada nggak wakaf di Al-Quran Bu Winda Minda itu? Nggak ada ya? Al-Quran Madinah ya dipakai. Iya, Madinah. Ya. Oh, pantas ya. Kalau Al-Quran Madinah memang nggak ada. Kalau Al-Quran Indonesia ada wakaf di situ. Teruslah ulang dari ayas biquna. Ada ya, ada tuh katanya. Asbi juga punya Al-Quran Madinah ada berhenti lah itu. Panjangkan nanya kalau berhenti ya. Ada Oh Jim. ya. Oh iya ada. Ya. Berhentilah setiap wakaf itu, apalagi kalau suara pendek disambung-sambung itu salah ya. Suara pendek disambung-sambung salah. Nah, jadi bacaannya jangan disambung-sambung suara kalau udah habis. Berhentilah di situ. Ya. Dari mana ulang, Bu? Coba ulang lagi dari am hasiballadzi. Am hasiballadzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna. Ulang lagi dari dari yang malu ya maluna sayyi ya tasdik itu ya harakat ianya harus diperjelas kalau enggak kayak mati ianya ya setiap ia bertasdik diperjelas harakat hurufnya bacaan harakat hurufnya ya sayyi'a jangan sayyi'a kalau sayyi'a ya mati sayyi'a juga apa bedanya ya tasdik dengan ya mati ya diperjelas membaca ianya ya maluna sayyi'a Ya'maluna sayyiati. Tasdik sinnya belum ke bawah. Sayyi'ah. Tasdik sinnya belum ke bawah. Ulang lagi dah. Ya'maluna sayyiati. Bu Minda sinnya belum ditasdidkan. Ya'maluna ditahan setiap huruf yang bertasdid ya. Ya. Ya'maluna sayyiati an yasbiquna. Ya, gitu. Sa'a ma yahkumun. Man kana yarju. Bukan ya Mak Minda. Itu dengung ikhfa ya. Mangka minimal 2 harakat mendengungkan tanda-tanda dengung ya. Ya. Man kana yarju liqa'a Allahi fa inna ajalallahi la'at. Wa huwa as-sami'ul alim. Wa man jahada
jahada fa innama yujahidu li nafsi. Kenapa dulu ditahan tidak ada panjang? Fa innama yujahidu li nafsih. Fa innama yujahidu li nafsi. Tadi di du itu salahnya masih dipanjangkan lagi itunya kan tidak ada panjang, ada wamatis. Ya. Fa innama yujahidu li nafsi. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Membaca ain lagi ya, membaca ain jangan anil alamin, jangan anil a. Jadi amzah yang dibaca alamin, jangan a tapi anil alamin. Ya, jangan Ya. terbiasa membaca ain itu dibaca alamin. Baca Fatihah nanti ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu salah, Bu. Salah artinya nggak sah salat Ibu ya. Salat itu Fatihah itu wajib dalam salat. Usahakan betul bacaan huruf-hurufnya. Sini anil alamin. Di tengah-tengah tenggorokan ya, Bu. Jangan alamin ya. Itu yang akan dirubah-rubah membaca ain ya, harus tepat-tepat di tengah-tengah tenggorokan. Rabbal alamin. Coba ulang Ya. lagi, Bu. Innallaha laghaniyun 'anil alamin. Nah, gitu. Kan bisa ya, kalau bisa dirubah, usahakan tepat baca huruf-hurufnya ya. Kalau salah, ya salah di Al-Quran sini kebiasaan juga salah dibaca ayat salat, ya nggak sah salatnya gitu. Itu akan diusahakan membaca huruf harus tepat-tepat ya, sesuai dengan makharijul hurufnya. Ya Bu, insya Allah. Terima kasih Bu. Yuk, Bu Irma Rianis. Walladzina amanu wa 'amilus solihati lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Ya, lanukaffiranna anhum. Ainnya ditempatkan lagi. Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Jangan an, tapi an dilenturkan di tengah-tengah tenggorokan. Coba ulang lagi, Bu. Lanukaffiranna anhum sayyi'atihim wa lanajziyannahum. Ulang dari situ. Wa lanajziyannahum ahsanallazi kanu ya'malun. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Biwalidayhi, jelaskan hi-nya ya, jangan biwalidayhi, lidai, jangan lidaihi husna. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Terus lanjut ya. Ya, langsung Bu, lanjut. In jahadaka litusyrika bi ma laysa laka bi bihi ilmun fala tuti'huma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Walladzina
آمنوا وعملوا الصالحات Ya, langsung Bu. Ya. لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا Ittabi'u aja kejauhan itu. Ittabi'u sabilana astagfirullah walanah benar ya. Ittabi'u sabilana walnahmil khotoyakum wa ma hum bihamilina min khotoyahum min syai' innahum lakadzibun wala yahmilunna asfalahum wala yahmilunna asfalahum wa asqalam ma'a asqalihim wala yus'alunna yaumal qiyamah. Tipis lagi kafan itu. Oh ya. Jangan ya, tapi diulang mana? Walayus ya? Ya. Diulang di mana? Walayus ya? Ya, boleh. Walayus alunna yaumal qiyamati amma kanu yaftarun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi walaqad arsalna Nuhan Bu Ima, ditebalkan rohnya ya, karena sebelum roh mati dia berharakat fathah
Haraf fathah, haraf dhamma, ra-nya ditebalkan kalau mati ya. Walaqad arsal. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة Dari falabisa fihim. فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان Panjang. فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. Ya. One dibuka kameranya bisa One. Assalamualaikum One. Nggak ada orang kali di sampingnya. Lanjut dulu Sasni. Ya Bu, terima Bu. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم Halo, Assalamualaikum. Halo. لا يملكون لكم رزقا ulang Bu. لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له. Hir itu tasdid ya, ditahan ya. Tadi hirid aja nggak ada penahan tasdid ra kayaknya deh. Coba lagi dari fa batagu Sasni. Ya Bu. فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوك فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله. Coba ulang Bu. Fanzuru Bu. Boleh balik summa Allah aja, lebih bagus di situ. Walaupun dekat nggak apa-apa. Summa Allah.
Lima, Bu. Summa Allah aja nggak apa-apa. Ulang-ulangnya. Allahu yanshi'un. Yun. Ya, yun. Bukan Iyan tapi Yun. Allahu yunshi'un nash'atal akhirah. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Yu'adzibu man yasha'u wa yarhamu man yasha' wa ilaihi tuqlabun. Wa ma antum bimu'jizina fil ardi wala fis samai wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Walladzina kafaru bi ayatillahi wa liqa'ihi ulaika ya'isu min rahmati wa ulaik. Ya isu panjang tadi ya isunya tidak dipanjang deh. Ulang dari ula deh. Mati yang tak dipanjang Pak ya isu tadi yang nggak dipanjangin. Coba ulang dari ulanya. Ulaika ya'isu min rahmati wa ulaika lahum azabun alim. Ya. One bisa dibuka kamera One. Atau ya Asbi aja dulu deh nanti One terakhir. Silakan Asbi. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادينكم المنكر. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا
فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين. Lanjut halaman lagi deh. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك Yang pertama tidak panjang ya, ulang lagi wa ahlaka illa. وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يأكلون وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوا فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. One bisa dibuka kameranya enggak One? One nelpon diangkat kagak dijawab gitu. One enggak ada orang kali ya di samping One ya? Enggak dia buka. Ya udah aku terusin aja ya. Kenapa ya udah di ini nih enggak dibuka-buka gimana gitu. Ya, tadi sudah dibantu Astu unmute, Astu start video, tapi mungkin Oni nggak ngeliat monitornya. Kalian dampingin itu. Lanjut aja, Bro. Kasihan ya. Ya lanjut, Bro. Wa fir'auna wa haman. ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا
وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Bu Ima artikan. Allah rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya, ibu-ibu, mande-mande, bapak-bapak yang hadir pada siang hari ini, karena hari juga udah siang ya. Marilah kita tutup. Saya serahkan sama Mande Neti. Silakan Mande Neti. Baik, terima kasih Mandezu, terima kasih kepada ibu-ibu semuanya, Mandezu sebagai pembimbing dan Bu Kasbi dari Radio Gebu Minang. Mungkin ada sedikit penyampaian karena kita ini direkam dalam sebuah di Radio Gebu Minang ya, berarti ditonton oleh banyak orang. Jadi saya minta ada ketertiban terutama mengenai ini tadi ada berulang-ulang kita ditelepon, mungkin itu tidak bagus untuk apa. Kemudian untuk yang sangat bacaannya yang masih sangat bagaimana kalau kita usulkan belajar gitu, karena nggak enak juga kita namanya tadarus itu kan melancarkan dan memperbaiki dalam apa itu, tapi bukan belajar ya. Mungkin perlu kita perhatikan bersama itu. Ya demikian saja, banyak maaf, semoga kegiatan tadarus kita
pagi ini memberi berkah dan pahalanya disampaikan kepada orang tua kita yang telah mendahului kita, keluarga, sanak saudara, suami istri yang telah mendahului kita, kemudian juga kaum muslimin muslimat, semoga kaum muslimin muslimat dapat berkah dari kegiatan kita ini. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja, banyak maaf, kita tutup dengan membacakan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.